tunia crime case isay diw hi panjama mohali kitina muna middle class insung khana kuna numei khat chungchang thu ahin ama hin anewa kuna actress loling ta khat hi ding min phau ta khat hi ding ti hi anatup jingin hiji chun atup chu anewa konin ahin chepin kumsom lagit somlako ti la ho alhina chun Punjabi movies le serial ho in jong anapang tai nei ahile hechinu hi ipi atile 2023 April 4 nia chu Ludhiana police ho in anamanova ama chung thu hi ipi thilso thilsi atu ham ti ho anave hoite hechin numei nu chungchang thu a thu di ahung ki he do achun leisina mel hoina min thanna chele media attention hol be se kiti hole social media lam aphat lona kisel gu ho jong ha ta in ahin social ta ne hi hichi hi adia khangdong langjep social media ha man ho ding le ahin mang pan ho dinga ki hil na phata hung hi ding ai in hin khulhum ke a zum na le min si na tu na thei ho ibol do na lo te diwa hichi thu hung ki sei ding ho akuna hi ikichi theiwa ki hil na iman dingo ikidei sa o hi hichi case hi simple ta aba awangin athu umdan hi ihin khut thu su su a hi le do na za tampi ahin sim do ne hi abula isai bongchun hichi thilso namun hi panjama mohali kitina muna nunga khangdong khat chunga thilsu ai in hichi nunga nu hi amin jasnet ai in amin ta wang Rajveer Kaur akiti ne hi jasnet hi middle class in sunga ko na hi in hiji chun anei lel be se jong hello anei be se jong hikit lo ai hiti chun jasnet hin anewa konin athanop na chu azuin ale khasim to gomin acting lamin chong wang a hin ve to jingin hijong le koima komin to na thei alin anamu puin hijong le roles nyau cha ho adengin na hin tong pan tai ni hiti chun amazon akisun na chu ahong sang che in actress khat ahia role hoi che zo ho jong ahin mu zo ding a hi ti chu ahin ta san tai ni hinla agel lo lambe in phat chom khat zoin role nyau cha amu ji ho ki san chu ahin mu tapuin china chung chonin apa in ale khasim na lama ha ta a focus a khunung hin khu akisem ding adei sa kinin ahin la jesnet chu acting lamle min than ding deina lama chun na sata in alung asung tain hiji chun le khasim lam sangin acting le modeling lam ha ta in alung ahin seng zotan aphat ahin pe zotan hi hiti chun thil dan chu ahung chi to pen nahi le 2017 kumchun ama adinga ama sapenin Punjabi movies khana dingin role ahin petaw nahi hichi a role chu niaw cha ahin alain ahin la aman wang ki pa ta in anaki sanin akum kit pa 2019 kumin jong role niaw khat hi achum khat amukinin hiti chun alung lut na lam to kitu in na ahin tong towin ki pa ta in ahung khosa taw towin phat jong ahung chi na hi le kum izan ham zoin apa jong athita nahi hitia apa athi zo chun movie le film ho a role niaw cha amuji ho jong chu ahin mulal tain hata aki ham bola ahi wangin to na ding anamu zo tapu nahi middle class akona mi ahiu to apa athi kina ahi le a in sungo kiman cha ding dan chu aha asama ma jing tain hichi ha sat na din muna aum lai ta jun sum hola a in kote ki thopi ding ima ho angai tu na lamin TikTok account khat hi ahin khon do tan hi heti chun a TikTok account chun video ima ho ahin upload ji na hi le mi hon a content chu hoi asa je chun chomlo ka in followers tampi ahin nei do ta ne hi heti chun TikTok a konin sum ahin mu panin sum tampi pi ahin lo do in hin khono manding adei jing bang chun ahin mang thei pan ta ne hi chutia followers tampi ahin nei do phanin brand promotion ti ho jong ahin mu panin thiljo si chu adei dan chenin ahung chi to kitain hi jong le chutia imajo si phasel banga aum lai ta in India a TikTok ahung kiban ta ne hi hichi phat chun jasnet hin kho chu akile kho abang jing ta in akipat nama ma a kipan kit ding khun a do ta ne hi hichi zo chun Instagram account ahin khan kinin lim im ho ahin post pan kinin social media akuna ipiham khat be bol do ding ahin tup thowin hi
hinla hi cha hin alunggel bangin Instagram lama chun khuti ta in mi het a hezo puin hichilai hin zan khat ka a bailam cha min than jing na thei ding khat hi a hin gel do tan hi jasnet hin ama chunga mi hon ipi asayam ti ho chule society in iti amuam ti ho ima agel tho pi ta puin chichung chonin apa athi zo nung chun a in sung wachun akicha ding koima aum ta puin acham ta in alhale thei ta na hi hiji chun Instagram achun alim ho jong chu von kiwan lo tabang bangin aki khat khat lam do ho a hin post panin a hile a followers chu nasata in ahung khang tul jing ta na hi hichi a hin followers chu iti khan sa a iti holding ham ti chu a hin hethim tain hichi jinga jong chun sumle paile min thanna adei na chu anga ana a di nai pui na hi hiji chun plan dang khat a hin gong do kinin hichi a hin gangster hole political lama thanei ho ki khut zopna ima a hin ki sim do tai na hi ama thilgun dungzu ya chu a Instagram followers ho chu a ki flat pga mi ho chu avena sumchoi dom ding le hlepla anop ding ho chu ana target ji a hi hitia chu ami ho chu a hlen chil ting le ale follow back zia ana ki pasa ji a hi chutia chu aki ka wa chu ki ho matna hong ki pana aki ho ppga aloya ahin ki sima ahin ki ngai pi ki ji hi chutia chu a target ho chu alung thima chu alha tingule atu pi pen chu ahin pat do ki ji hi jasnet hin athang pia zinei sa sumchoi deu ding ho hi khepnop ding a hi vetia hi target ana bol ji hi jasnet hin hichi pasal ho chu numeile pasal ki ka ta sanop sa nalam thu ho a aki ho pi ji a akiwa om na lim ho po athot zia ama ho lim jong chu chutima a chu athum ki zia a hin thot tingule azong lung thim chu a hin pat do a pasal ho chu blackmail ana bol ji hi aki ho naw message ho a hi a call record ho le lim ho zo si chu amana sum tam pp la do na thei dia hi blackmail ana bol ji hi hicha hi pasal atam zo chun a in ku aso pi le zapi masanga azum diu ven do na dinga chu ima sei tam lawa asum demand za chu ana pi ki jiu ma hi hichi asum demand pinum lo ho chu gamdang nambora kona kul abol ki jia gi na za chum abol ki jiwa ama a hi lo le a in ku aso pi ho koma adata ho chu athot wa asu lik diu a hi ti ho a hi agi ki jiwa a hi le anu bada ki bangwa sum chu athot ki jingo hi hicha hi jasnet hi min amat ding jong ana ki chalo hi la hi in aji chu a plan gun na a hi political lam kailin lucky sandu kitipa jong hi ama backup dinga zawa hi in ama thu sa ta chu geng a ki het pi ho chun jasnet victim ho chu gi na za chum ana nei ki jiu hi hiti chun hichi blackmail scheme a kuna hin sum tam pita anamu do zawin BMW car laksom sagi lenga man khat jong aki choin a number plate special ta khat cho na mai in jong lak thum le aki elam an seng ki din hi phat khat laya middle class in sunga kuna nunga vai chata anu chun nei lego thil le lo man tam adim set a hin nei tai ne hi heche asum hol na scheme chu ima cha boina lowin so ta ana che pion midang ho abol na tabang wachun Ludhiana akuna sum kolvei mi kumsom thumle thuma upa khat gurber kitipa jong chu ana thlem thlakin ne ahin la ama hi adang ho bangchun intimate conversation ho adingin ana thlem thabut tapuin hi jong le athang kamachun ana o kha thowin hi chutia chu evidence ding ima ho achom khom thleng sel phanin blackmail ahin bol pan kinin sum akrol sa sim lam hi ana demand kinin hi jasnet hin agela chu midang ho bangin amazon hin sum chu hin pinan te tia hi anakiniam hi in hinla agel lo lambe in hi chipa hin asum demand chu anapinum tapu ne hi phat chun jasnet chun lucky sandhu chu thil dan ho cha sei pi a hi le aman jong geng ho chu thu api in kol bola gi ata gi dingin sei pi ta ne hi jasnet hin agela chu zoom ding nop lo je in koiman police comment jong report bol pon te tia hi anagial hi in a hin la 2023 kum april 1 ni achun gurber kitipa chun ludhiana muna model town police station in complaint anabol ta ne hi gurber in report abol na chun
2022 kum November tha chun Zasnet le ami ho akuna kul amua sum demand a hin bolova ama le ain sum mi ti ho threaten a hin bol dan ho chu asei do in a hi le police honjong hi chi case chu thupi ta le poimo ta in analangalon khulna a hin nei ngal ta we hi report aga bol zowa kun nithum zo April 4 ni achun Zasnet kor chu matnin an ngal ta en aki khut zo pi lucky sandu jong chu matnin an ngal ta nei khulna nei na wa kuna amu do cha hi le Zasnet hin social media platform za chom choma hi lim vet hoi lo ta ta ho tampi hi mi hausa ho matlut na dinga hi ana post ho jong chu amu do un kilom lo ta ta aki ho pi a ana hlep phla zo ting sum ademan ji a api lo le alim le adata ho asu thang ji dan ho jong chu amu do ne hi aki khut zo pi pa lucky sandu chu ko la mi gi ji ho lama chu mo po hin ama jong chu a ong thol di pui ne hi chu jong le Zasnet hi 2008 kuma jong chu hitia hi mi blackmail abol na ji a phat chom khat hen tanga an a hi ti jong chu a hin mu do be kin ne hi Zasnet chung a hin FIR izan ham pi hi akiji ilunin section 384 extortion nuya khat a hi in section 506 criminal intimidation khat a hi kinin section 120 criminal conspiracy hi chenga hi file ki bol khuma hi lucky sandu jong chu kola migi hola a panla api pu pe na hi zen manin anomin amat masang wachun ki sela jam do te ding ana god hin hi jong le anaman do tho tho ne hi amani hi achan hon dinga lom gon na akipe honin achung thu hon anaki tan pi ta ne hi cha ko na chi thei dinga phata cha hi le social media ki ti hi ei ma ho gel dan to banglo hi la hin hi ja chu akoi koin jong ki chi theina inei diu social media a hi nangma personal details na share masangwa asit na theiding diham ti ho hi vel som vel ja igel thu cheno ngaya hi tunia ding in hi chan chu hi sautin video hoi sa ole like share and bolotin video kina ki mukit ding in na bonun stay safe and stay blessed.